iyo wakoze icyaha ntiwiheze. Icyaha ari cyo cyose, cyaba gikomeye cyaba cyoroshye, iyo ugikoze ntubanze ngo wiheze, ngo ubanze wihane utakambira Imana uyikubita imbere, amaherezo ubu uzahinduka umuntu umeze nk'utariho, ukazaguma ku isi gusa udateze kuzabona ubugingo buhoraho. Kuko uyu we yahise yiheza, maze aragenda ajya mu muhezo, ntawe umuheje n'umwe. Dawidi ubwe niwe wiheje, aragenda arabanza aratakamba. Yazamutse, iyi zaburi yayivuze yambaye ibigunira, ari kugenda asega azamuka umusozi. Bamwitegereza bati Dawidi ameze nabi. Dawidi ati napfushije, kuko napfushije ubugingo bwanjye. Abantu benshi bapfushije ubugingo bwabo, bamwe babupfushije mu mahoteli, abandi babupfushije mu marogi bari gukora ibitagira umumaro, abandi babupfushije basuye inshuti zabo mu mawikendi, abandi babupfushije bari gushaka akazi, abandi bari kuzamurwa mu ntera mu buzima butagira umumaro. Maze baragenda bapfusha ubugingo bwabo, barangije barabindikirana, baraguma bafata mikoro, baravuga, bararirimba, barahanika amajwi, barahogoza, barigisha, maze bakikanashura, maze n'abatambuka bagatambuka ibuye bakarimena. Baramaze kwanduza ubugingo bwabo bagira ngo Imana yarabibindikiranije. Ntiyabibindikiranyije, biranditse. Dawidi yabaye umutekamitwe, yarahoze ari umuntu w'Imana. N'ubu bamwe nibataguma mu buntu bw'Imana ntabwo bazasoza batarateka imitwe. Reka mbabwire abantu baraha mu gikinisho icyaha cyo gusambana.